Ćao dragi ljudi, evo opet jedan novi video i šta nam je danas na redu, Hana? Kaže da je ne snimao, nije baš najbolji sređena, idemo na put. Idemo uglavnom, evo Hana je malo ima, ali idemo u Las Vegas i evo usput smo, pošto nemamo dovoljno stvari, a vruće je poprilično, stali na neki parking, zapravo ovo je neki outlet centar koji je ultra povoljan. Znači evo ja i Hana smo možda za sve ukupno 100 maraka uzeli, ne znam, cipelice za malu, ja neku košulju, Hana jednu haljnju košulju, majicu i šta se ono još neku majicu za malu. Cipelice smo naveli, Tommy Hilfiger, eto za negdje, možda i manje od 100 maraka, pa manje od 100 maraka nema, možda 60-70 maraka, eto. Tako da i to jedna ovako super stvar, jer znate, evo pogledajte, evo Calvin Klein, 70% popusta. Dobili smo i kupon, ućemo poslije da vidimo. Uglavnom, idemo dalje. Malo ću vam poslije snimiti ključ, ovdje je zapravo samo neka pustara. Ali interesantno, evo, i evo da vam pokažem. Interesantno urađeno sa outlet centar. Znači, bukvalno parking i oko parkinga su napravili radno. Znači, toliko je evidentno da oni ništa ne obavljaju bez auta. Auto im je sve i bez auta ovdje u suštini moći zaboraviti život. Eto, to je to. Ništa, dragi ljudi, biti ima se i idemo dalje, tu ide. Dođeš nako nešto sitno da uzmiješ i završiš sa 4 kese. Bog te sačuva, ali eto, mislim, kad dođeš u ovakav jedan objekat, na ovakvu jednu lokaciju, ne možeš da odoliš i da samo prođeš i kupiš majicu. Eto, ono. Ali su povoljni, stvarno strašno povoljni su, znači ovu robe što sam uzeo sada ovdje u Bosni bi platio po bratu jedno 800 maraka, ovdje me sve došlo, nije ni $150. Tako da, tu je ta prednost Amerike i zapadnih država, što na kraju krajeva ovakve stvari su mnogo jeftinije i povoljnije nego u Bosni i Hercegovini, a što se vijori lijepo. Kad vidimo da li možemo je nazumirati, ipak ćemo moći da zoomiramo kako se vijori ova njihova ponosna. Nema šta, stvarno, ja volim Ameriku. Džaba, može mi neko pričati, morali ste ovo da gledate, ali uglavnom volim ja Ameriku, veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Nadam se da će se sad i malo aktivnije angažovati po pitanju određenih političkih promjena u Bosni i Hercegovini. Ali eto, ne kaže čovjek džaba Amerika, mislim. Eto, živim u Njemačkoj gdje je ono situacija stvarno dobra, gdje su stvari povoljne i jeftine. Evo, Hana i Mala, čao. Jel se Mala presvukla? Lekice, bebo. Ništa, beba je malo zainteresovan za neke druge stvari. Uglavnom, hoće kažem, džaba, ja živim i radim u Njemačkoj, ali Amerika. Puno više novca ti ostane u džepu. Ok, ima nekakvih drugih stvari, ono nemaš zdravstvenog osiguranja od države i tako dalje, ali se može sam osigurati. Znači sam odlučuješ šta će sa svojim novcem, a ne da te država tjera da ti izdvaja neki 500 eura od tvoje zarađene plate i kaže eto dobit ćeš neto platu, a bruto ti ono duplo veća plata i pola plati je ti otišlo ono negdje. Eto, toliko o tome, idemo dalje. Kada krenete u Americi negdje na neko putovanje, gdje dolazite, tipični američki restorančić, gdje ćete pojesti vrlo masnu hranu. Evo, primjer radi, ovaj jedan double cheeseburger ima 670 kalorija, ma ništa. Šta kažeš, Lena? Hoće ti cheeseburger, ha? Nije ti ni do čega, ha? Ti se nešto naljutila. Šta je bilo?
mnogo lijepo, mnogo interesantno, ali vidjet ćemo kakav im je klop. Ovako izgleda, ono, tipično američki pomfri, puno kečapa i nekakvih soseva. Evo, ovo vam je i taj hamburger, nije nešto veliko, ali vidjet ćemo. I naravno velike ove... Ko iz reklame. Ko iz reklame, kaže Hana, ali eto. Sad ćemo da vidimo, je li ovo uopšte valja? Može se ovo jest? Valja će biti dobro. Prvi put da ovakav hamburger u Americi jedem. Je li to ko što kaže? Eto, iako ne volim paradajza, paradajz je tu, ješću ga vala s paradajzom, pa da vidim. Boga mi da se jest. Da se jest. Evo i kaže Lena da se da jedem. Onaj... Get 76, please, 76. Kakav me ukus. Pa evo, moram iskreno biti, prvo me podsjetio na ovaj Paša burger, što ima mrkvi, ima taj šmek, može i s ovim sosom, moram ga staviti, još više bude ličio na Paša burger, pa daj da ga isprobamo. Dobar ovaj sos. Kratak rezime. Dobar je, dobro je sočan, puno ima onaj ovoga povrća i tako dalje, ali budem iskren, jeo sam mnogo bolje hamburgere, posebno onaj Five Guys se zove, isto taj neki lanac, ima ga je ovdje u Americi, zapravo iz Amerike, ali u Njemačkoj sam jeo, vidjet ćemo kakav će biti ovdje Five Guys, odakle potiče. Ali bolje od McDonald'sa, to definitivno. Više je pravi hamburger, nije ono plastičan. Eto, od ja da jedem. Znači, Vegas baby, Vegas. Evo nas u Vegasu, dragi moji. Da smanjimo malo ziku. Ne znam, ja dubiozu slušam, eto, malo. Sad će me tužiti oni da koriste njihovu muziku za ovaj YouTube video. I neću dobiti oni moji 20 centi royalties koji dobijem za ove sve videe što sam snimio. Jao, ali je fakat fascinantno, znači vi svjetlo ovog grada vidjeti još od 100 km udaljenosti, ono, bukvalno nebo se sija. Strašno. I evo, gradi se još. Eto, ako neko želi da se preseli vamo, ima još stanova, može se kupiti onaj. Imam ja veza ovdje, pa eto, ako neko hoće, nek se javi. Skontat ćemo kakav popust.
malo džipovi i tako dalje. Ništa, uključimo se poslije sa Flamingo Drive. I čao dragi ljudi, evo dobrodošli, idemo dalje, ko što sam obećao, sad smo u Vegas. Dobrodošli u Vegas, opa, da spustimo ovo malo. I tako to, evo, malo smo došli da posjetimo, da vidimo kakva je situacija. Ne znam da li me čujete, da li me ne čujete, bučno je, glasno je, puno je ljudi. Jako puno ljudi, pola njih nosa, maske ne nosa. Ali evo, ukratko sami malo da vidite. Znači, jedan jako glasan i bučan i lud grad. Evo, ovo je poznati Caesar's Palace, gdje su se snimali filmovi poput kako se zove onaj film, Hangover, na Murluk i tako dalje. Ovo vam je ovdje zapravo glavna raskrsnica. Imate atrakcije poput Eiffelovog tornja, Caesar Palace i tako dalje. Negdje ovdje u blizini imamo New York. I tako. Ludlo. Uglavnom, ne znam, što se mene tiče, nisam baš siguran da li je to grad koji se meni dopao, koji mi se svidio. Možda bi mi se svidio prije jedno 12-13 godina da dođeš sa nekim svojim prijateljima, drugovima i tako dalje, ali za sad mi je malo previše. No, što ne znači da se ne može uživati, malo pogledat nešto i obići. Jel' tako, Ana? Tako je. Tako je, eto. Uživajte u ostatku videa. No, be careful. Some guys are about to try to fight you. Šta ćemo sutra ujutro došeti ovdje? Jel' ne? I to je možda čak onda i fajn. Und dafür werden wir übermorgen sauber. Yep. Also, wenn du morgen früh keinen Bock hast, dann verstehe ich das, aber ich will schon dann alleine kurz rausgehen. Wäre das schlimm? Ruhig, mach ruhig. Ne? Mach ruhig. Du nimmst auch noch auf. Ja. Evo ga, Gordon Ramsay House Kitchen. Naravno, Gordon Ramsay ovdje nikada nema, ali se naplaćuje kod da on sam ne samo napravio, nego izljubio tanije na kojem se uslužuje. Šta je ovo bilo? Pa policija je. I naravno, ono što je vrlo interesantno, prolaze i rejsari ovdje. Znači, uši da ti puknu! Uši da ti puknu kad ga on... isto ko u Sarajevu. Isto ko u Sarajevu. Mogu se vala i dogovoriti. Evo vam je Cezarov palas. Palača, vila, hiža, kako ti god volja bude. Jako lijep, nema šta ovo, mislim. Znao je Cezar kako da napravi, mislim, čovjek je skonto što ne bi ja vikendu sebi napravio u Americi. Još nikoga nema. Pre dođe ovdje, ugodno bude 3 sedmice, uživa pa se vrati u Rim. Tada nikoga ovdje nije bilo, nikoga, samo on i te neke njegove sluškinje, pa za on koji smo čisto upravili ovo.
I onda Raja skontala valjda i počela dolaziti. Evo šta se napravi. Evo šta se napravi. Pif. Epidemiološke mjere nisu baš najadekvatnije. Ljudi se baš ne pridržavaju toga. I to je malo više nego iritantno. Uzmeš u obzir situaciju kakva je trenutno. Ali eto. Uglavnom, Ana i ja ćemo sad fino otići da uzmemo sebi nešto za pojest, ponijeti u sobicu i lagano. Umorili smo se. Ali i ovo se vidjelo, i ovo se obišlo. Može se ček uraditi. I tako. Eto. Dragi moji, još malo uživajte u ovom pogledu. Ako vam se naravno sviđa, ako vam se ne sviđa, šta ću vam ja, ne sviđa se vala ni men da vas ne loši. Ali, opa, evo, Haman zapijem čovjek. Jao, šta je ljudi. Ali evo, da tematiziram. Vidite ba ljudi. Znači, suštinska razlika između Amerike i Europe je ta da se ovdje izgleda i dalje živi. I dalje se živi. Znači, imaju on restrikcije, imaju oni svoje mjere, ali, dobro, ok, imaju oni i najveći broj zaraženih, nema šta. Međutim, sloboda je iznad svega. Ne znaš, ne možeš ih obići. Aj vam. Uglavnom, to vam kaže, znači ovdje se i dalje živi. E sad, kako se živi, to je drugo pitanje. Ali boga mi u Europi ništa bolje. Mislim, ta Njemačka, u Njemačku vam je sve zatvoreno. Mislim, ne moram vam ni pričat, bukvalno. Ono, gdje samo fali da zatvore supermarkete, da kažu sve preko Amazona naručujte. Od šibica, cigara pa nadalje, eto ono. A ovdje, evo, kafići, kazina, pizde, materne. Sve devera. Sve. Toliko to. Dragi moji, vidimo se, čujemo se. I želim vam ugodan ostatak dana ili večer.